Igitondo cyiza, igitondo cy'umugisha abakunzi b'Intare Official, muraho murakomeye, mugire impagarike n'ubugingo, mugire Imana n'amafaranga. Ariko twamanza tukabasaba mukore subscribe, ubundi mukore share. Abashaka kudutera inkunga tumaze kubona kugira ngo ingendo zikomeze gukorwa, inkunga iracyari nkeya. Bakunzi bacu rero turabinginga, turabasaba. Hari umuvandimwe nabonye uvuga bati ino nkunga yo ku Ntare Official twakagombye kwiha gahunda tukayitanga, noneho bikaza kurangirana no kuno kwezi kwa 11 inkunga yaramaze kutugeraho, ubundi tukabakorera akazi. Kuko icyo nababwira ko nduko kuno kwezi kwa 11 mu matariki wera muri 15 kuzamuka hejuru kugeza mu mpera z'umwaka ndetse no mu kwa mbere, hari ibintu biradasanzwe. Kandi namwe murabizi uburyo Intare zasarambwe mama 23 ibice byinshi bikomakomeye, n'ubundi igihe cyabyo kiba cyamaze kugeraho. Tugimaze kugera muri ano matariki, mujye mwibukiranya amateka. Igihe cya CNDP, Congrès National pour la Défense du Peuple, mwibuke igihe cya mama 23 ya 2013 uko byari byitwaye, imijyi yagiye ifatwa uko byari bimeze. N'ubu ngubu tunarebe muri yino minsi uko byitwaye kugeza amagingo ya ngaya, imijyi yaba Bukavu yaba Goma uburyo byagiye bifatwa. N'ubundi ni muri ya matariki. Bakunzi bacu mugerageze dufashanye, ubundi noneho ingendo tuzikore kandi mukomeze kudutera inkunga. Nimero ni 0728258830, kandi murayibona kuri screen zanyu. Hari abari kunsaba nimero ya Orange Money, nayo n'ubundi iriya nimero yanjye ntabwo ibaruje kuri Orange Money. Ndaza kuyikora nayo nyibahe. Ndaje no kugira ngo mbabwire imirwano itoroshye iri kubera muri territoire ya Masisi. Muri territoire ya Masisi ibintu birakaze kandi birakomeye. Muri Bashar Mokoto bamwe mu bakamandazi, abigize abakamandazi bo muri za Nyatura, abazungu bakomeje kugaba ibitero muri Bashar Mokoto. Turaza turebere hamwe uko byitwaye. Umutwe mama 23 hari ibice wongeye kwigarurira. Ni mama 23 ifatanyije na Twirwaneho MRDP baje kwigarura ibindi bice byabaye Tombe hariya muri territoire ya Minembwe, territoire ya Fizi na za Mwenga. Turaza tubirebere hamwe, ndetse na avancement zirakomeje. Umakuru nuko Intare zasarambwe n'ubundi zikomeze kwa divasinga ziri kwerekera muri Maniema. Abwiza ukuri ko indi province nayo ishobora guhita yinjirirwa mu buryo bwihuse. Ntabwo nirwa mvuga amazina y'izo ntare zasarambwe n'ubundi ziri kwa divasinga hariya, bariyizi. Reka mbabwira ngo mukomeze mubasengere. Ikindi nababwira nuko mwakomeza gusengera umuryango wa Clever Bemba ugarijwe n'uburwayi bwe, ariko kubera Imana ndahamya yuko biri buze gushira. Ntabwo wenda mbivuga kwa urefu, ariko ni ikibazo gikomeye, ariko kubera Imana ndahamya yuko biri buze kurangira. Imana iri buze kubijyamo kuva uburwayi bwamaze kumenyekana. Reka mbifurize rero kugira Imana n'amafaranga, kandi namwe muyadusige. Muri iki gitondo guhera saa 11 za mu gitondo, isasu ryitwa isasu ryari riri kuvugira muri kariya gace ko muri Bashar Mokoto, aho bita za Kivuye Wazalendo. Abanyatura bo kwa Jean Marie Bonane baje kugaba ibitero bitoroshye, ariko amakuru twagiye tubona nuko guhera ku cyumweru, nejo bundi kwa no musi turi kwa 4 ku itariki 6, nuguhera ku itariki 4 hari organisation n'ubundi yaberaga iwasi ya Zashibu, bavuga ko umukamanda cyangwa uwigize komanda witwa Gafumberi, uwitwa Bavuga, ariko Bavuga ushaka iki no muri Ruhanga, Nyeganyega, abitwa ba Bravo Eco, abo bose baje kugaba ibitero hariya. Bari organiza bakaba baje kugaba ibitero, bazana n'imbunda ziremereye, kuko bazanye tweruvo bayitereka ahantu kuri antenne hariya Kivuye, bari gusheringa, bari kurasa. Amakuru ndaje inyabahereze mu buryo bwiza. Hariya kuri antenne ya Kivuye bahateretse tweruvo, niyo barasishaga muri defense z'Intare zasarambwe, ndetse banasheringa bakarasa ku baturage b'abasivile. Muri Ruhanga bahageze,
Rutaberwa barahagera, n'ahitwa Munanira barahagera. Ubu ngubu rero uko byitwaye kugeza amagingo aya ngaya, reka wenda mbabwire uko byitwaye kugeza amagingo aya ngaya, uko byitwaye hariya. Amakuru ava hariya ni uko intare za Sarambwe cyangwa hano amakuru avuga ngo Kivuye hari isasu rimeze nabi kuva mu gitondo saa 11 du matin, interahamwe na Nyatura za Kamejeje. Ni ukuvuga ngo haje interahamwe na Nyatura nibo baje kukameza hariya. Andi makuru yakatugeraho, ifosi ivuye Mati, ifosi ya mama 23 y'intare za Sarambwe yaturutse Mati, niyo imaze kwamurura bari abagizi ba nabi ku baturage ba Kivuye. Ariko amakuru haturuka hariya za Kivuye aravuga ko abaturage babatwaye buri kintu cyose, ntacyo babasigiye, byose bajyanye guhera ku myenda, ari imyambaro y'imbere, inkweto, kambambiri, amasahani, ibirago n'ibindi bigiye bitandukanye, imikeka, uburingiti, amajerekani, ipanya n'izambeba zambeba za kizungu. Hakaba hamaze kuboneka inkomere enye n'umukecuru umwe witabye Imana. Imana imwakire mu bayo, kandi bariya bakomeretse ndahamya ntashidikanya ko bari buze gukira kuva intare za Sarambwe izamaze kubageraho zikabatwara kwa muganga. Ndemeza ko bari buze gukira. Amakuru agaragaza ko ku ruhande rwa Wazalendo babonye icyo bita ibipoyi bigera muri 7. Ibyo bipoyi bigera muri 7, ibipoyi abantu babizi ni ingobyi, babamanura bari kuberekeza iyo hasi ya za Mukengwa, ariyo bari kubamanura. Babonye ibipoyi bigera muri 7. Ni ukuvuga ngo muri ibyo bipoyi rero ntawamenya niba ari inkomere cyangwa niba ari abapfuye, ariko ikigaragara ni uko buriya bakomeretse, kuko ibyo bipoyi ntabwo byari ibipoyi byari birimo inyama, ntabwo ari ibipoyi byari birimo ifu, ntabwo ari ibipoyi byari birimo iki. Bamanukaga bahetse ibipoyi 7. Ku ruhande rwa mama 23 bavuye za Mati nta sanganya bigeze babona, kuko nta n'uwigeze akomereka, nta n'uwigeze avunika. Abantu benshi rero ndabona bakomeje kubwira abantu ngo pole sana kwa wandugu. Abandi bakavuga bati impamvu bari kuzamuka bakaza kwiba hariya nuko inzara ibamereye nabi. Reka nshimire abavandimwe n'ubundi bari muri biriya bice bakomeje kutwihera amakuru batubwira uko byitwaye, ariko ikintu cyitwa isasu n'ubundi riri guturika muri kiriya gice. Kiriya gice rero ni ukuvuga ngo kirimo abarwanyi bagiye batandukanye, harimo FDLR izo nterahamwe, hakabamo iziriya Nyatura zo muri Nyatura abazungu banze kuvarya kuko ni iwabo. Tena nkavuga ko kariya ni agace navuga karuhije kuko ni agace karimo insina nyinshi. Amakuru mfite ni uko ejo bundi ku cyumweru hari indege no Petit Porteur yavuye Kisangani iza kugwa hariya kuri aerodrome ya Pinga. Baramanuka rero bajya gufata ubwo busasu n'ubundi bukoresho, ubwo akaba ari bwo bwa buri kubashuka kugira ngo baze kwataka intare za Sarambwe. Ariko intare za Sarambwe zabakubise inshuro, nk'uko ejo nanabibabwiye. Hariho ekipe yari irimo abasirikare bagera muri 120 ntabwo mbyibuka neza, bohereje kugira ngo bajye baza guhungabanya umutekano, ariko 17 intare za Sarambwe zimanda zabakuramo kameza bugari. Nuko ngo muri iyo kipe rero bongeye kuyiranforsa, bayihereza uyitwa bavuga komoka ariya muri Ruhanga s'il vous plaît, bahereza uyitwa Gafumberi na Nyeganyega. Ariko Nyeganyega ni umunyabwoba, abantu bamuzi ariya za Kausa. Nyeganyega ni umunyabwoba ku isi, nta muntu ugira ubwoba nka Nyeganyega. Agira ubwoba
gusa wenda ikintu navuga kiri kubafasha niyo tweruvo bafite hariya baje gutereka hariya kuri antene, ariko nabo bamaze kuyigengura kuko barayirukankanye. Intare za Sarambwe zari zishaka kugira ngo ziyifate, kuyifata zikanayibikoreza. Ni kwa kundi barayifata barangiza bakayifatana n'abari bari kwirasisha, ubundi bakaba bati nimuyikorere muze tugende. Bikumva uko nabo baravuze ati ibintu bihiye nabi, reka tuyihungishe. Bahitamo kuyihungisha. Reka nivire ahangaha n'ubundi nsimbuke nigere muri Minembwe, no muri biriya bice n'ubundi byerekeye hariya muri biriya bice. Ariko nanashimira cyane intare za Sarambwe, nanashimira cyane abavandimwe bari hariya. Ubona ko hari kiriya kigezi ubona kiri mu ishyamba, kuko arabona avuganaga nabo bambwira bati kugira ngo tuzave aho turi tugere aho tubonera amayinite. Bantu rero mukunda intare za Sarambwe, boherereza amayinite abo muzi, abavandimwe banyu. Wowe niba wagize amahirwe ukaronka igiceri, ukaronka inoti, ukaronka iki, ujye uvuga ati hariya ahantu hari intare za Sarambwe bari icyo bari kubura, reka turebe ko twagira icyo tubafasha. Waba ufite umuntu ukamwohereza yaba mega yaba inite, kugira ngo communication idacika, kuko hari aho bagera bari muri parike, bari mu mashyamba, kugira ngo bazabone uburyo bw'itumanaho bikaba bigoranye. Wenda bashobora kugira rezo, bashobora kujya gushakisha network, ariko kujya kuyishakisha rero bisaba kuba ufite mega, ufite mega, ufite n'akayinite, ku buryo yanahamagara n'undi akamubwira ati nyoherereza $5 kuri telefone y'akayinite, kuko wamwohereza amafaranga ntabwo yabona aho kugura yaba indazi yaba iki. Ariko icyo nshimira intare za Sarambwe, icyo nshimira ubuyobozi bwa 23 uko bwita ku basirikari, bakagaburirwa bakabaho neza. Ubona ko ku bijyanye n'icyo kurya nta nzara bafite, ntabwo bameze nka za Wazalendo, ntabwo bameze nka FARDC, wenda kubera hari ubona ko ariyo wenda bashobora kubura amayinite communication, bakabura umuriro, kubera hari n'igihe n'izuba naryo rijya ribura. Ariko ndanga nashidikanya yuko intare zirakomeye, kandi n'abakunda intare za Sarambwe nabo ndemeza yuko nabo barakomeye. Imana ikomeze ibagirire neza. Reka aho twigira muri biriya bice n'ubundi 23 yabashije gukacira, yavuze ngo gukacira ni MRDP twirwaneho. 23 babashije gukacira ibice bya hariya. N'amakuru atugeraho, ndanababona rwose bagenda bazamuka rwose bari kurira imisozi. Umutwe wa MRDP 23 twirwaneho ukomeje kwigarura ibice bitandukanye byo mu misozi y'umurenge. Ni nyuma y'imirwano ikaze yahuje izi nyeshyamba n'ingabo za leta, yari leta yacu, ndavuga ngo iyari leta yacu. Izo n'ingabo za FARDC zifatanyije n'ingabo z'u Burundi n'imitwe ya Wazalendo ndetse na FDLR. Nk'uko byemezwa n'amakuru y'imbere aturuka mu duce twabereyemo imirwano ku mugoroba wa hejo tariki 5 ukwezi kwa 11 na 2025, imirwano MRDP twirwaneho yigare uduce twa Rwisankuku na Bicumbi. Agace bita Rwisankuku na Bicumbi, donc Rwisankuku na Bicumbi ni ubuce bwamaze kuba tombe. Kamivugemo Rwisankuku na Bicumbi ni ubuce bwamaze kuba tombe. Utwo duce turi muri teritware ya Fizi, dusanzwe n'uduce twa dusanzwe turimo ingabo za gisirikari cya Kongo ndetse n'abarundi FDLR na Wazalendo. Kumva ko utwo duce twamaze kuba tombe. Iyi mirwano yateye impungenge abaturage nyuma y'urusaku rw'imbunda ziremereye n'izoroheje bumvikanye mu gitondo cya kare, rutera abaturage benshi guhungira mu mashyamba.
no mu bice bikikije point zero na Bicumbi, point zero na Bicumbi. Abatangabuhamya bemeza ko hari abasirikari benshi bagaragaye mu duce twari twarigaruriwe n'ingabo, bivuze ko habayeho gusubira inyuma ku ruhande rwa FARDC n'ingabo z'u Burundi. Kugeza amagingo aya rero operation n'ubundi ziracyakomeje, kuko ingabo z'u Burundi ziracyasubizwa inyuma, FARDC ziracyasubizwa inyuma. Ibi bitero bikurikirana n'imirwano yatangiye kuva kuwa mbere w'iki cyumweru, aho umutwe wa MLDP twirwaneho wari watangiye ibikorwa byo kwirwanaho usatira ibirindiro by'ingabo za leta. Umuvugizi wa MLDP twirwaneho yatangaje ko intambara ikomeje mu rwego rwo kubohora abaturage b'akarere k'Imurenge bashyizweho igitutu n'ingabo z'u Burundi. Izo mundi mwana bibonye n'ababwiye bati inzogera y'urugamba yamaze kuvuga, yavuze bivugitse ngo twirwaneho MLDP M23, ubu urugamba niho rushyushye. Niyo mpamvu nabwiraga abana bati mutera inkunga Intare official, ubundi amakuru abagerereho ku gihe, abagerereho ari kuri tele. Uno munsi nanababwira yuko hari inama ya sensibilisation mobilisation iri buze kubera Muheto, yagombaga kubera Nyamitabo ku wa kabiri ntabwo yabaye, ariko no munsi imuheto irahari. Katubwire rero ababishinzwe, Imana ibagenda imbere. Hari icyondo kugira ngo uzave hariya Nyakariba wambuke ugereza Kanzenze, harimo icyondo, ariko kuva Kanzenze ugera kuri Mwumba, aho hantu nta cyondo gihari cyane, kereka kuri Mwumba kuzagera hajya munsi y'amashuri yahari ayo bitaga ngo n'amashuri yo kwa Kagoma. Kuwa kabiri w'iki cyumweru abaturage ba Minembwe bakoze imyigaragambyo, murabizi twabivuzeho, yamagana ingabo z'u Burundi bazishinja gufunga imihanda no kubabuza gucuruza no kugera ku masoko. Ibi bikorwa byari bimaze iminsi bigaragaza umwuka mubi hagati y'abaturage n'ingabo. Ingabo se zaje ku manange za niba ari ingabo, niba ari ibiki, niba ari simbizi. Nta tangazo ryasuwe n'ubuyobozi bwa FARDC cyangwa leta ya Kinshasa ku bijyanye n'iyi mirwano, ariko abasesenguzi mu bya gisirikare bemeza ko gukomeza kwigarura ibice bikomeye ku ruhande rwa MLDP twirwaneho bigaragaza intege nke ku ruhande rurwanira leta ya Kinshasa, leta ya Kongo. Kimwe cyo kandi bishobora guteza ikibazo mu mishyikirano y'amahoro iri gutegurwa i Doha. Turakomeza gukurikirana tubabwira uko byitwaye, ariko noneho reka maze nababwira ikintu kimwe nashatse kugira ngo nyibabwire hakiri imbere, nuko twirwaneho M23 bakomeje kwigarura ibice birimo FARDC. Hari wenda abantu bavuga ati ngo abantu barwana ku ruhande rwa Kongo. Ngewe ndavuga ati na M23 na twirwaneho nabo barwana ku ruhande rwa Kongo, kuko nabo bari muri Kongo kandi bakarwanira Kongo yabo. Kongo yabo barayirwanira, ntabwo ari ukuvuga ngo none se abarundi bararwana bo ku ruhande rwa leta ya Kinshasa, ariko ntibarwana ku ruhande rwa Kongo, kuko Kongo ni y'abakongomani, si y'abarundi, si y'interahamwe. Ibintu tuye tubivuga tunabisobanure. Kongo ni y'abakongomani, Kongo si yo interahamwe, Kongo si y'abarundi. Hano nabonaga n'umushefu kutimiye umwe wanabivugaga avuga uburyo abanyamurenge bakomeze kwibasirwa n'ibitero, ariko ibitero by'abarundi, ariko akanerekana ko wenda byavuye ku kinyamakuru hano cyitwa Ikirambi, anerekana yuko imbaraga za M23 twirwaneho MLDP n'ubundi zikomeje kubikora neza. Ahangaha urumva ko ndamya nashidikanya nk'uko nanabibabwiye yuko inzogera y'isasu, inzogera yo kwirwanaho yamaze